Hey everyone, kami tanan gigabak. Ang 3Js gabak, si John Mark, si JV, ug si Jack. Dayon ako gabak sad pud ko. Pero pagkahuman sa among back nga session kay nagpadaghan na mig pull ups ug nagpadaghan na mig push up. Let's go. Hey vlog, welcome to my guys. So karong adlaw unsa man atong workout ron bro? Na mag-back ko karon, si JV mag-back sad, si Jack So ako nag-back pod. Kaming so, mga tanan gabak. Ang 3Js day karon kay gabak. Let's go. Unsay mindset Jack nga mo tira kag 120 kg Jack? No tira no gain? No. Nice. Lagi nag-ano pare. Ito na guys. Nice one bro. Good rep. Bro. Glenn Curry. Let's go. Glenn Curry daw. Let's go. Ugman ang right side. Okay, let's go. Lakas body. Good. Ang galing gumamit ng straps. Focus lang body ha. Ano-ano lang bali, kundam na bali. Ayaw, magising na o ano gid. GG. Ako na butong. George. Hilig na siya BJ din. Nice. Oh, lumalakra yung muscles body. Focus sa form bro. Bate, Gisrel nila. Para kay Gisrel. Let's go. Natulong na ko. Gabi ha to. Bro, wag ka ng ending sa kwan ba? Sa salida. Wala akong masasalita. Tira! Itong araw tayo magtitira-tira eh. Lahi man ni sila ba? Sanay video mo mangusog man. Oh! Let's go! Ang sarap. Good job, good job. Lakas. Mura naman, kuwan-kuwan. Bro, mag 100 ang gitira. Oh! George, bro, anad na naman mo tira. Napos eh. Let's go! Para kanina ako mabangon. Kumukurog, di na ginabati mo. Good shit. Good shit, good shit. Ginabati ang mo. Unsaon niya, Jack? Unsaon niya? Bicep curl niya. George! Baka man yung deadlift, bicep curl house. Bicep pag-ginawa. Let's go! Grabe. Galon ba? Bro, warm up naman. Shoutout sa akong sponsor Golden View. Golden View? Start in... Uy! Bro, naran ba ito yung nakalat nga sikreto bro nga? Anong kusgan daw nga? Ano Saan yung sikreto niyo mo? Naglipo kung saan nadunggan, chicken ba to or chicken? Na! Sinong putong? Ha? Hilig siya mga bro. Mga proud. Mga plates, hilig Lagi. mga gas. What? Lakas body. Parang babae. Oh bro. Nakapanila. Lakas mag-lick body. Lakas. Medyo nalilipong yun ah. Nililipong ako pare. Hindi na mayo yan. Mayo pa rin yan. Grabe kayo bro, tatlo kayo nagtatabang dyan. Ginagangbang nyo eh. Gangbang. Grabe yung back ni Jack oh. Parang planet Earth. Huwag naman diya ang 7 continents. Huwag na i-treasure map, di ba? Sinong susunod? Ah, mahilig kayo tumitira ng pan ha? Papuli-puli ha? Masama yan. Oh, grabe dog ko yun. Ah, tumitilak pare. Tumitigas pare. Tumitigas. Tumitigasan ka na pare ah. Backboy or fuckboy? Backboy. Pumapagger ng boy. Iba yun. Grabe. Hindi na tayo niya. Bigat ng itlog ko. Guys, hilig din sila ng vigil guys. Kung namo sa area sa Sibugay niya, namoy namatyan. Chat lang kay mo, ani na lang duha. Nanghinanglan ba mo karamay? Na duha for hire. Pakaon lang. Pangit ng matasan mo pare. Guys, dyan na mo sa Chase, JV, John Mark, Jack. We are the big three. Big three. Toto, the great, the Hokage, legendary, oh, the Sugarol gods. Hey guys, mo na ning part sa mong gym nga magpataas anay mi og pride. Ang mo give up kay among halukan. Let's go. Mo na ang first set. Pataas anay pride is the perfect. Nice one. Two. Four.
3, 2. Gago, parang lakas. Tristan Libog. Please subscribe, John Mark Arados 43. Jack. Nice. Lumulutang. Tilo, bro. Oh my God. Bro, nice time ba? Bro, nice time tau. Nice. Ah. George. Ah. Lakas body. Wala akong nasabi lang kasi hangin lang yun. Huy! Lakas ng talon. 1, good. So, memorize na ni JB ang kanta oh. Non-copyright music. Nice ka, JB. May gloves, may galo, may earrings, Gymmer starter packs. Pakita nga, gahi ang mga gym sa 3Js. Ah. Kuya Dindo na po daw sa nun. Kuya Dindo sunod. Apil kuya, 5 sets. 5 sets. Ang lakas. Yummy mo body ah. Yummy. Ano, sarap parang gulaman. Slowly lang. 1, 2, 3, 4. Full down. Nice. Grabe lakram kay muscle ni kuya. Ilo man tanan. Na-amaze man sa muscles. Let's go! Yawa, di ko kabot ano eh. No! Last 3. Okay, last 3. 1, last 2. 1, last 2. Gi! One more! Kainin mo. Buwakan ang inang nyo. Kailangan lang! Damak ko lang tanan. So, once itutuloy mo na. Dito. Sige, okay. Down. Up. 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 Kamu na lang ang tayo mo kuhan. Another attempt kay Wami nagsinabdan na attempt number 2. 1, ako na ihap. Let's go. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 9, Sabay-sabay. 9, 10, up, 11, 12, up, 13, up, 14, up, 15, up, 16, up, 17, up, 18, up, 19, 20, up, 21, up, 22, up, 23, up, 24, 26, up, 27, let's go, 29, 30, up, 1, 22, 23, 34, 35. Francis accounting. Francis accounting. Shut up. Biglang kumatawa eh. Very good attempt sa mga gym bros. Among gitry among best. Nahining katawa isa na nawalang kusog sa uban. So ang daw katos Kuya Dindo, all in favor. Walang sumusugot ah. Kuya Dindo. Amo na ni competition sa duha ka youngsters na models 3Js, John Mark, JV, Jack. Sige, front double bicep. Ang sarap body. Side chest. Yaw, mura magkanang Olympian nga competition. Very good. Side tricep. Uy, ang lucky body. Nice one. Back double bicep. Uy. Grabe, liki body. Liki. Back lat spread. Whoa! Signature. Front lat spread.
Nice. Most muscular. Oh. Signature pose, favorite pose. Oh, absent toys, oh. Nice one. Grabe, nalilipong. I'm thinking about load. Grabe, par. Ikaw. 3, 2. Bro, unsa may maingon mo bro sa ato mga ibang buhat kang adlaw bro? Sarap na bro. Unsa man? Like, comment, and subscribe for more video. Let's go, GG!